Galatiate kyang apol lai khak bungkuk unaw tunding na unaw te o mi ta khial bang pe ahi lai phoka na om le no khami te o hem na tuak sam khading e chi a kiveng hoi kom in huai bang mi nun nem na lung sim to atung ding thak non un na puak gik te u kidon chia tun hu chi in Chris dan na zui u ahi ding mi bang ma hi lo pi in mi lian khum o lian kuam a akibol le ama akihim tom lel ahi mi chi in ama thil hi ki en chian hen hu chi in midang to kite a kituang ki wang saklo a ama ma a swan huai thil ahi theina ding in mi chi in ama puak ma a poding a hingal a thil hi a om mi in thil hoi teng a hil pa kyang a pesam hen zekhem in om ke un pathian zo khem a mokbol wal a hi ke min atu pe u huai ma a ad non ngei ding a hi izia kun ama salama tu in sa a om sia na a adinga khalam a tu in bel kha a kipan tang ton hin na a ding hi huchi in thil hoi hi chimta ke ni ilung kia ke le ahun taka hi at ngei ding u hi huchi in lemtang hun inei dan bangzel in meeting teng tunga thil hoi hi ni ginna in kwan pi te laka om te laka om te tunga hi khol dia khen vauna nanung keima khut ma a na kyang wa lai gel gol pi a gel ka gel en un sa amel kilom sak u te pe ma in zek sum a om ding in no a hon sol te na ku hi bang ma dang ziak a hi ke Chris cross ziaka soina athuak lo na ding lel u a hi zek sum nangon in leng dan azui tuan sam ke wa na sawa swan ding anei theina ding un na zek u kisum le chi a ud lel u a hi kenzo itopa jesu Chris cross lo ngal ka swan lo ding dan huai cross ziakin khovel ke ading in kilden in a om a ke leng khovel ading in kilden in ka om hi siam thak non na lo zo zek sum bang ma a hi ke a zek sum lo leng bang ma a hi sam ke hi huai dan bang a om pe uma te tunga lem na le za ngai na Israel pathian tung nge a om hen tu ban sia kwa ma in hon hi buai non ke hen kapumpi a Jesu jam te na te kapu ngal a unaw te o to pa Jesu Christ he pi na khawa om hen amen.